Hhayi-ke untombi obhizi uciphaza ifoni uwashiwe iy'nyawo madoda umedema uyayibuka esibukweni uyayirutsha ubhizi la umnyeni uyaklina awushaye ikwayikwayi ubamba i-taxi madoda hamba wayophuza ne-side nigga yakhe madoda laphaya bhizi-ke nje umnandi wakhulelwa-ke ke 10 months later ukhulelwe-ke manje ubaba kusabhizi uyamnesa-ke nange sehamba naye esibhedlela madoda ugadile la uwaredi awabeletha madoda yaphuma ingane madoda ayifani naye. Ibuka le ngane la yethatha iphuma ihamba nayo wadinwa madoda wambophela esihlahleni uyafona uyathetha uzama ukuthola ukuthi uyaba le ngane madoda uyafona ukhuluma naye umngane wakhe lo kade kuyena be-enjoya naye lo unkosikazi wakhe amfaka kwi-accident madoda ngengqeke wamthwala ngemoto-ke bamgunda-ke manje-ke bakha ijezi ngaye-ke usenka ngaye madoda ugqoke igawuni ngaye ubaba la sekuyena ogezwe iy'nyawo.